karibu wajende uri hafi utanga uri hafi reka duhere kuri dramataje ari ku ruhande ushaka kurenganya abantu. Merci. Nizere ko mwese meze neza. James Kazamati Yamuhawi. I'm artist now. I'm feeling so grateful kubona tuba turi kumwe na Frank. Kubera ko umunsi bamwe baza bariko barahimbaza umunsi mukuru. Kuba rero nzoba mpari kugira nshobore gushigikira abo bantu, gusangira nabo. Gushobora kubaryohereza umunsi wabo nuko abyiteze n'umuntu wese ariko arinezeza. So it's a good experience kuri jewe, nshimira n'abantu bashoboye kwitumira kumva ko we all can't wait to be there. Bashike twese turi afo twese n'abartiste turiko twitegura umuziki mwiza bakorera ivyo baba bakeneye. So see you at the site. Holy fire. Baby killer yo fire. Yaga. Uko bimeze urabona ko music industry ari kintu gitanga akazi. Muri bangaye ngaha muri abantu benshi cyane gose. No kuvuga ibyishimo byanje no kuba chambere gukora concert ahubwo no kuraba no gushima. First, how music industry is running nukuntu ibandanya iduza agaciro abantu benshi bararonka akazi no kuvuga yuko ushimire kwanza the man kuba yatanze akazi ku bantu benshi. Ushimire mutwezi nayo kuba igerageza gutanga akazi ku bantu benshi. Ushimire n'abamenyesha makuru mwese mugerageza gupushinga music industry yacu umungwano mukayikura hano somewhere hano habi mukayishira hano heza muri bige dufise twiyungunganya. That's why we are here kubereka yuko bijya mukora aba journalist abafana ko mudushigikira natwe dushobora kubasubiriza tukabakorera concert nziza cyane ndi kumwe na new generation y'abana bakaze cyane kandi murabizi yuko Dramatize drama boy ku muziki yakwica Hino G lyrics man ku muziki yakwica saturande ngawa light zo saturande dushwanya gutse zo ari fire yaga. Murakoze cyane nje naza ko byinshi babivuze igikuru gutumira abantu bazoze ko amasho tumaze gukora menshi tumaze guhura mu bintu byinshi tumaze guhura ahantu henshi baza ko iyo gahunda ya 25 abafana bambwiye numero abafana batumiye 25 tuzoriye ku mutwenzi nazo ko shows ziramaze kuba nyinshi sabint ko mugaruka ko Dramati nuko natwe twese tumaze gukora ibintu byinshi tumaze guhura muri byinshi nazo ko igikuru n'umuziki zo buhari uwo munsi baza ko azogerwa cyane. Murakoze. Ndabamukije mwese mu byubahiro byanyu nongera ndanabashimira ubwa mbere ko twoshimira Imana atamana murazi ntagishoboka. Imana yarabigiye mu kuva mu ntango gushika no munsi kandi iracabirimo gushika umunsi bizoba. Hanyuma turi hano mu kwiteza imbere nkuko abaturongoye cyangwa abakuru bacu babandanya kubitwigisha cyane cyane ugwaruka twese nganda turugwaruka ibeshejeho biciye muri izi mpano ntoya twagiye turahabwa n'Imana n'iteka ridasanzwe ko turi hano twese muri rusange. Bimwe mu bintu bansabye ko noshikiriza cyambere ko nibaza ko itariki ya 25 y'umwaka uheze wa 2023 igikorwa twaragikoze benshi bimwe bari bahari. Birasubiye kandi muri uyu mwaka nibaza ko abaririmbyi bahindutse abaririmbyi bose n'abarundi kandi natwe turabarundi. Nibaza ko kandi abaririmbyi bose barashoboye burya ko umuntu wese afise ahageza n'ibyo ashoboye ariko uno mwaka nimba umwaka uzi twakoranye na bariya no munsi tukoranye naba ariko kandi abamenyeshe ko ni igiteramo gikomeye cyane kuko twakoranye n'abaririmbyi ari maririmbyi bazimbye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Icyo twese turakizi hano kumbadita abantu mubona ngaha bari comedy muri kano kanya ntitwohengeshana muri top 5 y'abaririmbyi bavize amahiti aha bose barimo
cyese ibintu twiziga abagenje murazi ko ntaca ku ruhande baririmbyi bose n'abarundi kandi barashoboye ariko kandi nta bushobozi ndaronka bwo gukoresha abaririmbyi bose bari mu Burundi no munsi naronse ubushobozi bwo gukorana n'aba batatu ariko kandi twebwe twenyene turashigikirwa mu bundi buzima n'umuririmbyi yemeye ko mukorana aba yagushigikiye uko biri kose nimba namwe mwashitse hano mwaje kudushigikira nuko hariho abadushigikiye hariho umuntu witwa Heri afise label yiwagiye no kuransa vuba mu gihugu cy'u Burundi izofasha benshi yaradushigikiye hamwe na televiziyo yanje yarashigikiye igiteramo kandi abafana banje niyo televiziyo yanje muri make twarabahisemo ibiyago byagenze neza twarifuza gukorana n'abandi benshi uburyo n'ibindi bintu byinshi ntibyadukundiye twarashimye yuko twakorana nabo uyu mwaka ikindi gihe tugakorana n'abandi bishobotse bakagaruka ariko kandi ibibazo byinshi twebwe tujeje gutegura igiteramo niho ingufu zacu zigarukira hasigaye rero amahoro n'urukundo twese mu baririmbyi b'Abarundi jewe nkaba nserukira Zanzibar nkuko Landry yabivuze tuma twakoranye iki gikorwa umushinga naho yakivuze yaraje ayitubwira ado analyste y'abaririmbyi tubona Sadbi tubona Dramatinogy mwese murabizi abaririmbyi bakomeye cyane ngaha mu Burundi kandi abaririmbyi bafite amahiti cyane avuga ati igikorwa ko yari twereka kugishikira natwe kandi murazi ko mutwenzi yama yakira kenshi ibitaramo byinshi tumaze kwaka ibitaramo byinshi cyane ngaha murabizi ko byinshi yama bya bimeze neza kandi tukaba dushimiye cyane mwe bamenyesha amakuru cyane cyane mwe mutuma dutera imbere n'ibintu bimera neza je nibaza yuko abarinzi bariteguye kandi n'abarinzi babishoboye cyane nibaza yuko karibu lo 25 namwe mudushikire harimo collabo zibiri uvuga Rinoji ari indirimbo ugiye kuraba ama concert menshi yagiye akora ntarahura fresh na Dramati ugiye ngo tumve Legend Remix izo urumva tuzoba tugize chance yo kuyironka ku nshuro ya mbere cyo ni kimwe mu bintu tuba akabijya muri rusange kigira kabiri urumva tuza mu mamiliyoni yaharugwa iko kuto hatutabiruziye ko sana rero nisho iki iri mu bucuti irimo gusangira n'abandi bazakora ryoherwa bahimbaza umunsi mukuru wa Noel ariko kandi baza ko atagutaha kabisa tuzojya muri November 6 urakoze cyane